ngo babwire iby'ubwami bw'Imana ngo hayatanga n'ibimenyetso byinshi. Bwana asifiwe. Iminsi 40 ngo igeze arazamurwa aja mu ijuru. Haleluya. Bwana asifiwe. Arazamurwa aja mu ijuru ngo barararama baramureba. Haleluya. Ngo baramutumbira cyane ngo maze abagabo babiri barabonekera ngo bari bambaye imyenda yera ngo barababwira ngo ariko ngo niki gitumye ngo muhagaze ngo mutumbiriye Yesu ngo ugiye mu ijuru. Haleluya. Bwana asifiwe. Barababwira ati nimugende muje kurindira i Yerusalemu. Bwana asifiwe. Nimuje kurindira. Muje kurindira. Baragenda bavaho baje i Yerusalemu aho niho bagi. Haleluya. Imana himbazwe kwitunejeje. Turanezerewe mu nzu y'Imana. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane. Uyu muririmbyi avuga ngo iby'Imana ikora ngo biradutangaza. Nta wamenya nuko biri. Bwana asifiwe. Ivensi ya kabiri kavuga ngo kandi nkuko Eliya yajanywe n'ingoga nanje niko nzosiga iyi si. Kandi uwo muririmbyi aravuga ngo ubw'ibyago byose bizaba bishize bizaba birangiye habeho guhimbaza Imana. Haleluya. Asifiwe. Turishimye cyane. Iyo ndirimbo iratunejeje. Bwana asifiwe sana. Twaririmbye ngo unemerere Mana. Nubwo turi muri ubu butayi twasenze mu ndirimbo turavuga ngo Mana ngo twemerere ngo kugira ngo tugere iyo tusha. Bwana asifiwe. Mu ndirimbo nkunda indirimbo cyane. Njiyo nja kunezerwa nyine nzantangirira mu ndirimbo kumva ndafashishwe. Imana ibaheze umugisha ko tunezerewe mu nzu y'Imana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwanya uracahari. Timugira ubwoba kandi nyine turamenya kuwujere kugira ngo abantu bose bagubwe neza. Bwana asifiwe. Mbere tubanje dushima Imana yaturinze iturindiriye iwacu mu mihana yacu namwe irabarinda mwese tukaba tugejeje kuri uyu munsi. Imana mu ijuru ihabwa icubahiro. Mbere yo kugira icyo mvuga ndabanza nivuge ndagira ngo niko kwiza. Benshi ntibanzi ariko niwo muco mwiza. Amazina yanje banita Anatolia Nyaganza korera umurimo w'Imana hariya muri Umoja mu Cibitoke. Aho ngaho niho turi. Niho dukorera umurimo w'Imana. Bwana asifiwe. Ndashimira ubuyobozi. Bwana asifiwe. Ndashimira uhereye ku buyobozi bwo hejuru, representa abapasiteri mukorana, abarimu, abakina mama, abakristo bose ndabashimiye. Imana ibaheze umugisha. Mwemeye kutwakira turaboroheje nikako bimeze ariko muduha agaciro. Imana ibaheze umugisha. Nukuri turi abantu bo hasi cyane ariko kandi si cyane si ugukabza ariko kandi mwaduhaye agaciro. Twishimye imitima yacu iguwe neza kuduha bene aka gaciro kugira ngo tuze muduhe aka gatuti tuvuga ijambo ry'Imana turirimbe twisanzure. Imana mu ijuru ibaheze umugisha. Turabashimiye cyane. Bwana asifiwe. Ndashimira na bene data twafatikanyije nyine uyu murimo baritanze abafakazi bagenzi banje. Imana ibaheze umugisha kubwitange mwakoze mwasize abana banyu muraza kandi ndabona nyine nimwe mwenyine ariko mwabikoze mubikunze. Bwana asifiwe. Mwitanze mubikunze. Kurya Debora yaririmbye mu gitabo cye yaravuze ati Isiraheli bitanze babikunze. Namwe mwitanze mubikunze mubikora neza. Imana ibaheze umugisha. Bwana asifiwe. Tugeze mu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Turambure za Bibiliya mudufashe gusoma. Turasoma kahatatu ariko turasoma ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa 2 no kuri 4 urasoma gusa uwo murongo wa 4. Umusomyi mwiza nadufashe. Ibyakozwe n'intumwa 2 no kuri 4. Zakozwe n'intumwa bice 2 umurongo wa 4. Bibiliya iravuze ngo bose buzuzwa umwuka wera
batangira kuvuga izindi ndimi kuko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Amen. Subira usome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 no ku 14. Urasubira usome gusa, urasoma iverse imwe gusa. Abaroma ibice 8 ku 14. Urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma ibice 8 umurongo wa 14. Haravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Amen. Subira usome kandi zakozwe n'intumwa gice cya mbere, urasoma isura ya 8 ni ya 9. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8 n'umurongo w'9. Biravuze ngo icakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramukingiriza. Amen. Amen. Imana iguheze umugisha. Amen. Uri umusomyi mwiza cyane. Bwana asifiwe. Amen. Dusomye nkaharehare kahenshi ariko n'umwanya mutoya. Bwana asifiwe. Turaganira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Bwana asifiwe. Nta kindi tuganira, turayoborwa umukirisitu uyoborwa n'umwuka w'Imana. Bwana asifiwe. Kandi tuganire ikiranga umukirisitu uyoborwa na mwuka w'Imana. Bwana asifiwe. Yesu yabanye n'abigishwa be igihe yaje mu isi. Abana nabo Bibiri zitubwira yuko yakoze imyaka 3 gusa hano ku isi, ari kumwe n'abigishwa be, abana nabo, agenda nabo igihe kirekire. Muri iyo myaka yari kumwe n'abigishwa, ariko bari batarahabwa imbaraga. Kugeza igihe yababwiye ngo icyaba cyiza nuko nogenda, kandi ningenda nzabohereza umufasha. Uwo mufasha ni uzobana namwe, uwo ni uzobigisha, azababwira byinshi ndetse ngo nibyo ntababwiye. Bwana asifiwe. Umwami Yesu aguma kuvugana nabo, aguma kubana nabo ababwira, kugeza igihe yababwiye ngo niwe nzira. Ndetse umwigisha umwe aramubwira ngo ariko ngo ko hatubwira ngo ugiye kugenda, inzira tuzayibwirwa niki? Arababwira ngo nije nzira n'ukuri, kandi ngo nta uzaja kwa data ntamujanye. Bwana asifiwe. Igitangaza babanye na Yesu, Toma yamamubaza ngo se ngo inzira tuzoyibwirwa niki? Arababwira ngo nije nzira n'ukuri, kandi ngo nta woja kwa data ntamujanye. Bwana asifiwe. Umwami Yesu abana nabo kugeza igihe yagejeje mu mwanya wo gupfa. Izo nkuru turaziza, arapfa arazuka. Amaze kuzuka ngo aguma kubiyereka. Bwana asifiwe. Aguma ngo kubabonekera. Bibiri zitubwira ngo arababonekera, ngo ababonekera iminsi 40, ngo hayaguma kubiyereka, ngo ababwira iby'ubwami bw'Imana, ngo hayatanga n'ibimenyetso byinshi. Bwana asifiwe. Iminsi 40 ngo igeze, arazamurwa aja mu ijuru. Haleluya. Bwana asifiwe. Arazamurwa aja mu ijuru, ngo barararama baramureba. Haleluya. Ngo baramutumbira cyane, ngo amaze abagabo 2 barababonekera, ngo bari bambaye imyenda yera, ngo barababwira ngo ariko ngo niki gitumye ngo muhagaze, ngo mutumbiriye Yesu ngo ugiye mu ijuru. Haleluya. Bwana asifiwe. Barababwira ati nimugende muje kurindira i Yerusalemu. Bwana asifiwe. Nimuje kurindira, muje kurindira. Baragenda bavaho baje i Yerusalemu, aho niho bagiye kurindira umwuka wera. Bwana asifiwe. Usomye igice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, hazatubwira ngo umunsi wa Pentekoste usohoye, bose ngo bari hamwe. Bwana asifiwe. Bose bari hamwe. Haleluya. Bavandimwe, ijambo ry'Imana ratubwiye ngo bose bari hamwe, bari bahuje umutima. Nta kindi kinanije itorero ry'iki gihe. Abantu ntibari mu guhuza umutima, abantu ntibari mu kuba hamwe. Ariko ibo ngo bakizamuka baja mu cyumba cyo hejuru, bose ngo bari hamwe, kandi ngo bari bahuje umutima. Haleluya.
ibyabo byose ngo byari hamwe kandi ngo bari ko basenga bose ngo bahuje umutima kandi ngo bari mu cyumba cyo hejuru kugeza ngo ya minsi 10 isohoye. Bwana asifiwe. Bibiliya yavuze ngo umunsi wa Pentekoste usohoye ngo bose bari hamwe ngo buzuzwa umwuka wera ngo kandi ngo bavuga kundi misha nk'uko umwuka yazibahaye. Haleluya. Abakristo nta kindi twuzura umwuka wera w'Imana, twuzura imbaraga z'Imana. Nimba uri munyamasengesho, nimba uri umuririmbyi, nimba uri umupastori, nimba wowe urinde kenera kuzura imbaraga z'umwuka wera. Bwana asifiwe. Numara kuzura umwuka wera Imana izatinyuka uzakora imirimo. Bwana asifiwe. Petero yari intumwa ya Yesu kandi yakundaga Yesu kugeza igihe yamubwiye ngo uzanihakana. Petero aramubwira ngo sivyo byoba, ariko kuko yari atarahabwa imbaraga inkoko itarabika yaramwihakanye, yari ataruzura imbaraga. Ariko ngo amaze kuzuzwa imbaraga ahagarara mu ruhame rw'abantu arababwira ngo batangaye babonye ibyo imirimo ikozwe, arababwira ngo uyu ni wa wundi mwafashe. Bwana asifiwe. Uyu ni wa wundi mwabambye, uyu ni wa wundi mwamanitse ku giti, uyu ni we wakoze ibi ngibi. Timuturebe twebwe bari bamaze guhagurusa ikirema cyahoraga ku rusengero. Bwana asifiwe. Petero aravuga yemye, avuga afite ubushizi bw'amanga, buzura umwuka wera. Bwana asifiwe. Nta kindi natwe twuzura imbaraga z'umwuka wera. Wowe umeze gute? Uharanire gushaka imbaraga z'umwuka wera, uharanire kuzura umwuka wera w'Imana. Bwana asifiwe. Arababwira ngo ntimutangare, si twebwe. Aratinyuka, ashira ubwoba. Bwana asifiwe. Ashira ubwoba arababwira ngo uyu ni wa wundi wabikoze, urya mwabambye, niwe wazutse, niwe waduhaye izi imbaraga, niwe waduhaye ubushobozi. Bwana asifiwe. Nawe ni wuzura imbaraga z'umwuka wera uzahabwa ubushizi bw'amanga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bavandimwe nta kindi umukristo uri mu nzu y'Imana uharanire kuzura imbaraga, guhabwa izo mbaraga. Ese abafite izo mbaraga ni bandi? Bwana asifiwe. Mu nzu y'Imana nta kugorana. Iyo uri mu imbaraga z'Imana uzusenga, iyo uri mu mbaraga z'Imana uzutanga icyacumi, iyo uri mu mbaraga z'Imana nta yandi magambo uzugira urukundo. Bwana asifiwe. Mu itorero habamo inkingi zine. Bwana asifiwe. Nizo zifasha itorero: umunyamasengesho, umuntu ugira urukundo, umuntu ugira imbabazi, umuntu ugira kwihangana. Bwana asifiwe. Uwo ni uba mu itorero, uwo ni we mukirisitu, umunyamasengesho, umunyarukundo, ugira kwihangana. Haleluya. Bwana asifiwe. Nta kindi numara kugira izo mbuto zose ubwo uzuzura umwuka wera, nta kugorana mu nzu y'Imana. Bwana asifiwe. Twasomye Pawulo yandikira Abaroma arababwira ngo Bwana asifiwe. Nta kindi kituranga n'umwuka wera w'Imana. Niba uturanga, niba uzaduha ubushobozi, niba uzaduha imbaraga. Pawulo yandikira Abaroma arababwira ngo abayoborwa n'umwuka bose abo ni bo bana b'Imana. Ijambo ry'Imana rituganze.
kuko kandi kuko Eliya yajanywe n'inzoga najyanikoza ubwizana zose zirabishize abeho